Om Swastiastu. Rajang semang alit resang sami. Rajang rauh ring kelas 6 nggih. Ring mata pelajaran bahasa Bali. Anggih alit resang sami. Punapi gatra ring ranene mangkin. Dumugi iraga sareng sami ngemulihang kerahyuan lan kerahajungan nggih. Semoga pada hari ini anak-anak semua sehat selalu nggih. Inggih ring radene mangkin Bapak jagi ngelanturang materi utawi melanjutkan materi nggih. Sedurung punika ngiring iraga sareng sami berdoa nggih menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Inggih puput. Nah, lede serang sami ring radene mangkin Bapak jagi nelatarang utawi menjelaskan materi mengenai Satwa Bali Itiasa. Inggih sedurung punika ngiring mangkin buka buku paket Mangu Sastra Basa Bali kelas 6 nggih. Ring halaman 26 nggih. Mungkin buka buku paket ring halaman 26 dan saya gayang piranti pepelajaran nggih. Sekadi buku tulis lan alat tulis nggih. Mangga alit-alit sareng sami kecatet nggih materi ring ranana mungkin. Nggih ring materi puniki madui kompetensi dasar yang harus anak-anak capai nggih. Dari aspek pengetahuan mangga alit-alit mengidentifikasi jenis Satwa Bali Tiasa dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Dari aspek keterampilan alit-alit terang sami menceritakan kembali Satwa Bali Tiasa dengan bahasa yang komunikatif nggih. Ke pinaka dasar iraga melajah ring ranana mangkin. Nggih Pak lanturang ke satu. Nah, sedurung iraga melajahin Satwa Bali Tiasa alit-alit serang sami mangda uning napi nika satwa nggih. Napi nika pengertian satwa napi sorohne nggih. Lan bagian-bagiannya napi manten, madui unsur napi ten nggih. Nah, ring kelas 5 kan sampun Bapak latarang menenendek Satwa Bali nggih. Nah, mungkin Bapak ingetang mangkin nih. Inget-ingetang kembali nggih. Mangda alit-alite ning Satwa inggih punika karya sastra Bali purwa sane muwangun prosa. Sane kuwangun bebas nggih nenten nganutin uger-uger sekali uger-uger sesuratan tembang nggih. Satwa Bali punika pada sekali cerita rakyat nggih. Tidak memiliki aturan. Nah, satwa tiap-tiap daerah bervariasi nggih. Banyak variasi satwa di Bali nggih. Nah, ring satwa punika kewangun antuk unsur intrinsik lan unsur ekstrinsik nggih. Maduwe kalih unsur nggih. Ring halaman 33 sampun wonten nika penjelasan saking unsur-unsur satwa nggih. Mungkin dapat lasang malih. Nah, unsur intrinsik satwa niki wonten nika. Nah, yening unsur intrinsik satwa punika wonten unteng utawi tema, lelintihan utawi alur cerita, pragina utawi tokoh cerita, genah utawi latar ngene. Nomor 5 paribasa utawi majas gaya bahasane. Yang keenam wonten diksi dan itu wonten pideket nggih. Tapi nika unteng punika wantah dasar cerita utawi unteng pikainan sane ngedasarit carita punika. Yening unsur yening
lelintihar utawi alur cerita punika wangunan sapuo sane kewangun antuk makudang-kudang pidap-dap nih sane maduwi paiketan maduwi sebab akibat. Nah, yening pragina punika wantah tokoh sane wonten ring carita punika tur saha keuningayang parisolahne nggih utawi sifatne. Uning nika alele sang sami napi nika antagonis protagonis nggih. Pike ingat nggih yening protagonis punika maduwe sifat baik yening antagonis maduwe sifat corah tapi jahat nggih nika simpel ngene nggih. Lan wonten pragina sampingan utawi pembantu nggih. Nah, yening genah punika latar genah cerita punika memargi nggih. Dan paribasa gaya bahasa sane keanggen oleh pengawi sane ngawinang penguajen melet utawi tertarik nguajen nggih. Lan prasida menikmati karya sastra punika nggih. Nika sampun wonten ring buku mangdo alih-alih nguajen malih nggih, mangdo ngerti utawi uning nggih. Yening diksi punika pemilihan kruna nggih. Lan yening pedukat punika pados kadi amanat nggih. Wantah tetua sane wonten ring cerita punika nggih. Lesang sami punika termasuk ring unsur intrinsik satwa. Yani unsur intrinsik satwa punika wonten pamripta utawi pengarang nggih. Kalih wonten nilai-nilai sane wonten ring satwa lan biografi pengarang nggih, latar belakang dari pengarang nggih. Ika iniki unsur luar saking satwa nggih nenten termasuk ring satwa nika. Ring daging satwa wonten pengarang, nilai-nilai sane wonten ring satwa lan biografi pengarang nggih. Ika dan sareng sami sampun wonten ring buku mangda kewajen malih nggih. Nika rumasuk ring unsur intrinsik lan unsur intrinsik. Mungkin Bapak ngelanturang nggih ke satwa jenis-jenis satwa nggih. Wonten satwa bali tantri, satwa bali lumrah, lan satwa itihasa nggih. Ya, jadi satwa bali tantri punika wantah tokoh utamane sane wonten praginane utawi tokoh-tokoh nika wantah beburon nggih. Beburon yening satwa bali lumrah punika manusia nggih sane wonten ring daging punika daging satwa punika nggih. Isi satwanya iki wonten contoh-contohnya yening satwa bali tantri wantah siap selam, i empas tekan i hangse, i lutung tekan i kekuo miwah sane lianan nggih mangda perarang ring Google. Yening satwa bali lumrah punika sekali i belok men sugih tekan mentiwas ni bawang tekan kesuna pan belok pan cupling miwah sane lianan. Nah niki satwa bali biasa punika wantah Mahabharata lan Ramayana nggih. Nah, ring raden mangken Bapak latarang tapi nika satwa biasa nggih. Mangga alih-alih uning nggih. Nggih Pak lanturang ke satwa bali itihasa nggih. Satwa itihasa punika wantah wira carita utawi cerita kepahlawanan nggih. Ngentang nggih satwa itihasa punika wantah cerita kepahlawanan nggih. Yang artinya satwa itihasa punika saking kasusastraan Hindu sane nyeritayang indik epik keprawiran kepahlawanan raja miwah ksatria duke riyin nggih nika
pengertian saking Satwa Dyasa nggih. Ingetang Satwa Dyasa punika pados kadi cerita kepahlawanan nggih. Nah, Satwa Dyasa punika wantah sayuwakti kewontenan nggih utawi kejadiannya benar-benar terjadi nggih. Nah, benten kalih epos utawi Satwa Dyasa sanes sampun kaloktah utawi kasup utawi terkenal nggih. Oke, alih detuning napi nika Ramayana miwah Mahabharata. Iku kan pastika alih serang sami pernah mendengar nih napi nika Ramayana lan Mahabharata Nah, ini durung mungkin iraga melajahin ngeneni nika mangda uning manten napi nika Ramayana lan Mahabharata nggih. Nah, iki Ramayana. Nah, Ramayana punika kekawi utawi kekarang oleh Begawan Walmiki nggih. Nika kekarang oleh Begawan Walmiki. Nah, ring cerita Ramayana puniki menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di kerajaan Kosala di sebelah utara Sungai Gangga nggih. Nika daging saking cerita Ramayana nggih. Mangda alih-alih uning manten menceritakan kisah Sang Rama nggih yang memerintah di kerajaan Kosala nggih. Iki akeh niki ceritane nggih mangda alih uning. Mangda terorah ring Google nggih nika ceritane panjang sekali ya. Nah, mungguing daging cerita Gita Ramayana nggih punika kepalih dados pitung soroh nggih dibagi menjadi 7 soroh paosan nggih. Suwang-suwang punika mewasta kanda nggih. Mawinan daler kebaos kewastanin sabda kanda nggih. Utawi pitung paos punika pados kadi sabda kanda nggih kewastanin sabda kanda. Nah, punika sani kaiket mewangun Gita tur ketahipun 24.000 sloka nggih. Akeh nika 24.000 sloka. Nah, ring punika ring sabda kanda punika sani kepodama wenten Balakanda, Ayodhya kanda, Aranya kanda, Kiskindha kanda, Sundara kanda, Yudha kanda, Uttara kanda nggih wenten pitung nggih soroh paosan nggih. Sane mewasta sabda kanda nggih. Lesang sami mangda kecatet puniki nggih ring buku catatan mawinan wenten ring buku paket nggih. Nggih punika saking cerita Ramayana nggih. Mangda alih dari sang sami yening melet uning nggih tur ngwacen mangda kararah ring Google nggih. Iki mawinan akeh niki daging cerita saking Ramayana. Nah, palanturang ke cerita Mahabharata nggih. Nah, ring cerita Mahabharata puniki kekawi oleh Begawan biasa nggih dan biasa utawi biasa nggih kekawi oleh Begawan biasa. Ring cerita Mahabharata puniki menceritakan kisah perang antara Pandawa dan Kaurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Nika inti dari cerita Mahabharata menceritakan perang antara Pandawa dan Kaurawa memperebutkan tahta Hastinapura. Nika pinaka inti ring cerita Mahabharata. Nah, Mahabharata punika kepalih dados
lekutus pawas nggih sane mawasta asta dasa parwa. Nah yening Ramayana wenten pepitu pitung pawas yening Mahabharata maduwe lekutus pawas nggih iki sane mawasta asta dasa parwa nggih ke. Nah saking lekutus punika sane pertama wenten Adi Parwa, Sabe Parwa, Aranya Parwa, utawi Wana Parwa, Wirata Parwa, Udyoga Parwa, Bisma Parwa, Drona Parwa, Karna Parwa, Salya Parwa, Sauptika Parwa, Sri Parwa, Santika Parwa, Sasana Parwa, Aswameda Parwa, Asrawasika Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, Swarga Rohana Parwa nggih nika wenten lekutus nggih. Ingetang nggih niki wenten lekutus yening Mahabharata yening Ramayana wenten pitung pawas nggih utawi yening Ramayana kawastanin sabda kandha. Yening Mahabharata kawastanin asta dasa parwa nggih kaliyan sami ika kebaos saduwa Bali Ityasa nggih. Nah kaliyan sami menika kan sampun Bapak menjelaskan mengenai saduwa Bali Ityasa. Nah sane mangken Bapak wenten tugas nggih. Nah buka mangken halaman 30 nggih ring buku paket Mangun Sastra Basa Bali. Ke halaman 30 iki kan wenten saduwa utawi cerita sane judul Sang Abimanyu nggih. Kaliyan sami kewajen nuwun utawi dibaca nggih. Dibaca dengan intensif nggih. Wajen adeng-adeng wajen nggih mandhaleng uning nggih cerita puniki. Ika kewajen yening urusan wajen mau menjawab soal esai nggih wenten 5 soal pada halaman 31 nggih. Sane pertama wenten napi murdan satua remencang. Napi nika mengalih sira ajen Sang Abimanyu. Ring dijuk purin Sang Abimanyu nggih nika wenten 5 nggih mangga alih sami kecawis nggih utawi jawab nika. Sang sami yening sampun urusan ngarianing tugas punika ke upload ring Google Classroom nggih ngetang karyanin soalnya mungkin nih soalan jawaban lan isinin wastan le sang sami lan kelas nggih mangga elah Bapak mreksa. Nah le sang sami wantah asa punika pepelajaran ring ranin mangkin nggih ngene ndik saduwa Bali Ityasa nggih. Nah ring saduwa puniki mangga aliran sami akeh wajen nggih ring buku paket punika wenten akeh nika saduwane dek wajen punika. Nah ingetang malih 3M nggih. Tapi nika 3M memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan nggih. Malih sami mangga doh saking pandemi sekali mungkin sane kawastanin COVID-19 nggih. Mangga alih sami kelis kecunduk ring sekolah nggih, belajar di sekolah. Nggih alih sami wantah sapunika sane presida latarang Bapak materi ngendik saduwa Bali Ityasa ring rana mangkin nggih. Giring sareng sami puputang pepacaan iriki antuk parama santi nggih. Om santi 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 om.